شومکارê Wezareta Pêşmerge eşkira dike hîna jî tu kesek li ser bazirganîkirin digel Daişê de nehatiye girtin. Bêtir ji saleke lijneyeka bi dovçûn û lêkolînan hatiye pêkanîn ji bo pirsa bazirganîkirin digel Daişê. Lê hîna jî tu berevpêçûnek li karên wê lijnê de eşkira nebû û li destpêka derkeftina wê de bûye behsê rojê li Herêma Kurdistanê. Destpêka wê ki hat ragandin 15 kes bi tohmetê desthebûn di wê pirsê de hatine girtin. Lê di tazetirîn daxuyanî de ji bo ênartiyan wêrê Hacı Osman Şûnkarê Wezareta Pêşmerge ragihand heye niha kes nehatiye girtin. کەس دەستگیر نەکراوە حەزەکەم لەو لیژنەکە بپرسەوەی بڵێن یەکەم جار باسی 15 کەسیانەکرد ئەوانە چیان بەسەرە کەس نەگیرەوە ئەگە لەوان بپرسی تێگەی شتەکە چۆنە Lê lijneya Samanê Xwezayî li Parlemanê Kurdistanê dibêje berdawam li ser bidûvçûnan ji bo dosyeya bazirganîkirin digel Daişê û çend tohmetbarek hene ku dibe bihêne girtin. ئێستا بە خەنەقی گەورە و قوڵ چاڵ کراوە واتە ڕێگری و ئستحکاماتی بۆ کراوە کە هەوڵ بدرێ ئەو جۆرە بازرگانیانە نەکرێ و بەردەوام ئێمە فەلای ئێمە کراوەیە دامان نەخستووە و داشی ناخەین بۆ ئەوەی کە هەر کەسێک بازرگانی لەگەڵ داعشا بکە بەو شێوەیە و لەم دۆخی هەرێمی کوردستانە بە تونترین سزای بگەینین کە داوامان کردووە بە مادەی چواری تیرۆر دادگایی بکرێن بۆی کە تونترین سزایان بکرێن تا ئێستا 15 کەس دەستگیر کراوە و خەڵکی تریش بەڕێوە. Li destpêkayê salda Wezareta Beravaniya Rûsya birêya belavkirina çend girovnameyekan eşkira kir, beşek ji petrola bin destê desalata Daişê bi Herêma Kurdistanê de tê şandin ji bo Tirkiye. Herwî Çaxî, peyvdarê hikûmeta Herêmê agehên Wezareta Beravaniya Rûsya red kirin.